Joboda ojiw mondo luwre kod chike kendo thegore kod njore mag kao chike lwetgi kendo wang'o mtokni e ndara e sama masira oneno. Mabiro e kinde ma sirkal oyango chako chenro mabiro chiwo thuolo mag dongruok ne joboda boda e yoregi mag menyo. Koloso Masi e kaunti ma Machakos, jating dai ma jatend piny Faruk Kibet okone apisas mag arita kwe mondo otim machiegni kod joboda boda mar bero kindgi kendo chiwo lwasi mar tich. Kotene kod jaod bura ma Mwala Vincent Kawaya gikoni rakruok kod joboda boda ang'enge ema medo nyayo bedo gele mag jo apiko. Kata kamano gikwero kweth njore mobudo e sekta mar boda boda. Afika na ikifika tuwe wenye nidhamu ili tulinde amani, tulinde ushirikiano kati ya polisi na nyinyi. Na vile naona sehemu hii Mheshimiwa Kawaya, hii boda boda ukimaliza kuwanunulia, fungulia hawa wholesale kubwa ya kuuza spare parts, because hapo pia iko changamoto. Mkiangalia ile upande kuna gari ya training pale. Leo I want to officially launch the training for 1,500 bodaboda operators. Meaning that nyote ambao mko katika sekta ya bodaboda ambao hamuja trainiwa, hamna license, kuanzia leo tuna launch the training. Nataka niseme tukiwa hapa Mwala, mambo ya kuextend the term of the president, hiyo si mambo ya William Ruto. Mambo ya kuextend the term of the president ati toke miaka 5 iende miaka 7, hiyo ni propaganda inataka kuwekelewa Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo ule mswada ambao uko pale ana haki wa kuleta, lakini sisi kama wabunge tutaweza kuamua, na sisi tunaamua miaka ni 5 ya Daktari William Ruto ni ngapi? Ile yake ni 10, na yeye alitisha ya kwanza 5, ya pili ya 5 atakuja kuitisha, na ndio tunazidi kumuitisha.